Ngicela kubapha abazalwane nje sisekhempini, sengiyakhumbula ukuthi sanithembisa kotsha ngasemuva itolo nje sibe sesijaka la indzaba yase-AEC lesibonga kakhulu nase sithiniswa abantu nje nale nale kuba khona lokuthi nawe wendile kuyihambisa i-odo. Singesabi njalo ukuthi sithini sibona labafundisi netihlobo tabo kutabagcinisa nebhodi yase-AEC siyacela nje ungesabi loyo nje atitsele bonke abafundisi labakhona e-AEC nanathi sitokhona sonke lesikufunako nje nesikucelako ngokuthunywa nguNkulunkulu kule ndzaba yale covenant. Nanamhlanje sekungu-second day, so lo daily singakayi emsebentini etikolweni kuphi bazalwane siyacela lo John 17 the whole chapter bese bangilo Romans chapter number 8 the whole chapter utibike umthandazele AEC le ndlela lokwenta ngayo impact kusinabani yabona nje kuleyo phonsa liJesu vivaneni bese le nto sathane simcuba ngematshe timnanzi letindzaba noma ke letinye tibuhlungu lesibona kube kungaba worse. So ngiyako nje ngiyagcizelela ukuthi nawe wente lokufanele live la nkulunkulu lisigezo wenta nje umthandazo lolula Nkosi nali bandla kodwa ke ngisho ngathi asingafocus ke-AEC. Prevention is better than cure. Nalawa emabandla lesibona ukuthi maye siyabonga ngawo kude that's in brackets umsindo asingene prevention is better than cure. Awumangali nje lokho sinekhembu lakalositha lokuthi ifocus yethu lenkulu ilapha ekuthenini akwenteke lesi prevention is better than cure. So uyabika nje Nkosi ngisadla na live lakho nalibonza lengcolile futhi we don't take sides. Kukhona nje umleloshito ukuthi manje ke utabese uba ngakuphi sivile emasontweni khona nje lo mnyela base bamema esontweni noma ngisho ngingagege esontweni nase-free sibonile nakhona kusekwaba khona sesiyiva lana ngoba siyacabanga nje leti inkantolo emaphoyisa chamuka liphoyisa lifike lithi wena ungakubani wena utakubani ngena-ke labacetha laba kuhlanganyela esontweni noma sithi kukhonda sekungena labanye so uyakubona-ke ukuthi vele bazalwane please so sisho sathi nje asihambeni tazashaya nangamhla ka-1 October mhlambe lapho ke singema kodwa konyalo nje live laNkulunkulu alisinzi bazalwane futhi-ke nakhona lapho kudla kumnanzi ngesaladi nawe ngede lamanye ama-chapter nathi nje sinani bazalwane e-AEC-ke kusekhaya siyabonga kakhulu nguloyo nje akathatha isagila sakhe lena singayilwi ngenyama singayilwi nakuthi sokhomba abantu asisuseni nje bebengathi in brackets lihlazo and then-ke kokugcina-ke lokhu sinale khembu nje sengimane ngiyashushela nje kuloku kakhulu naku lokwenda ngindele video itolo ngoba sihamba isection solo sicale ngalesithathu siyoze silandele ngelesibili ekuseni sesiya etikolweni emsebentini ku-Morning Glory siyafunza kunanaku-ke lesi sinasithandaza nje enkulu kwakumbula lokudze but ngidakwenta kube kufishane siyanipha nje nanani lese ningenile kule channel yethu siyabonga kakhulu kuyadliwa la ekhaya. uNkulunkulu-ke uthuma umfundisi ukuthi asho lamagama ukuthi bengicela ukuthi uwabambe nje futhi ungakhona kwabhala lapha phasi wabhala nje kahle ngeSiswati lathi asingajaki bukhona baNkulunkulu kodwa asijake asilungise sikhathi naNkulunkulu ngoba once walungisa lesikhathi naNkulunkulu utasuyabukhona-ke lobukhona baNkulunkulu. Number 2 kutakusita futhi lokho ukuthi nyalo ushito umfundisi kaningi lokho ukuthi lamagama lathi lang5 lalungisela i-rapture ukuthi nyalo uNkulunkulu igama lakhe ngumzwangedwa phinde number 2 uNkulunkulu igama lakhe ngingedwa ngikhona. Ngiyacela kube khona lwathayipha kwamagama kutoba lula somfuna ngabe kumbe akayivi pronunciation bese soyawabona lapha phasi konke wakhephethela zoba ligama laNkulunkulu bese ligama lesithathu ligama laNkulunkulu ngutivelele. Number 4 ligama laNkulunkulu ngutitholele bese number 5 sisemela ku5 atawuvelela amanye but nje onke i5 in 1 linye ligama lesi5 ngutendele kuthi konke lokho begin with the mind. Begin with the end in mind. Nangisomabhizinisi ngibona ibhizinisi yamsela nathi-ke konke noma siyafundzisa sikuphi njengoba sila ekhembini nje
sicala ku-rapture, kuthi i-rapture ngeke bafundisi kuhlwithwe bona bese kuthiwa asambene. uNkulunkulu licilongo udadivela, so uNkulunkulu igama lakhe ngidivelele. Ngicela kushoshela nje kunalo munye lo commentile wathi, hey mfundisi, nasifundisa ekhempini last week na-all prayer kuthi bakuva abazwane ukuthi make mtshali uyafundisa one time uthi uNkulunkulu ligama lakhe sembatho sakhe wehla ngalo. Nakungenteka uNkulunkulu ehle kude ligama la emhlabeni ngaba i-chaos ngoba yonke le nto la ngiyo uNkulunkulu ingenteka at the same time. Sathi siya-break down ke sathi yabona nje na udla liphalishi namabhontshisi, number 1. Kwesibili udla liphalishi neligusha, konke nje sisebenzisa liphalishi. Then number 3 udla liphalishi nemasi. Then number 4 udla liphalishi nesigodela semfishi. Uyabona lokhu kudla lokhu sonke cishe siyakudla. La kaMnisi namhla kudliwa imasi, namhla kudliwa ligusha, namhla kudliwa amabhontshisi, namhla kudliwa imfishi. So nakungenteka la kaMnisi ngibekise nje ukuthi ngemsombuluko kudliwa amasi, ngaleSibili kudliwa ligusha. Nakungenteka kungashiwo bese lokudla konke kuyaphekwa kufakwa endishini yinye. Cabanga nje indishi yinye eseneliphalishi nemasi neligusha nemabhontshisi nemfishi kungaba yini. Sabekisa-ke sathi so uNkulunkulu, Moses nje wafika wathi bo-Abrahama abalade ligama lelithi Yahweh. Vele bahamba bangaladi. So uNkulunkulu each and every generation kuze niphephe etingodini ngesencele kugula, amadivosi, bese ngesekudla ukuze niphephe ekutheni nesontweni sekucatshenwe sekunjani. Funa silade ligama laNkulunkulu elimbuliwe and naligama laNkulunkulu linye. Sachaza nje labo Jehova Rafa, Jehova Shalom, Tsikenu, onke la magama lawa ngemagama eseBheru. Lesingathi nathi nje lasichamuka sithi uNkulunkulu ngumzwangedwa, uNkulunkulu ngitivelele. Le maHebheru na angathi siHebheru saseSwatini. uNkulunkulu emaswatini, uNkulunkulu uvele anginakho. Lokhu kusisita kuphi bazalwane? Kusisita ekuthenini ngesencele siphephe naba abaprofeti labatawuchamuka bente tintfo. Phindze futhi kutasisita ukuthi sihlwithwe. Kuthi ungadiphendi kumfundisi. La khaya siba netinkonzo uyeka nje mhla ka-6 probably vele ngathi nginemgcibelo siya kuye. Ukuthi independence. Kuthi kwathiwa emaswati asacela ukutiphathela. So sathi-ke na spiritually siya-celebrate spiritual independence. Lokuthi ungadiphendi ekuthenini kufuna sibe nomuntu otawuhlabela ashumayela. Kukhona nje lomunye sibathandazele baseGosheni because sinabo bebakhona. So sasisiyabekisa-ke ngabo bangive kahle base-Free siyabekisa. Sathi le nto lesifundisa kwalozethu labo make nje bebakhona eGosheni. Nangabe lo uNkulunkulu-ke ubavele phela bashide bareporta, siyabonga abatshali nisithandazela because bayisenda iposter. Lakhaya-ke vele iposter ingaba khona siyathi siyenta njani ukuyifaka kuma-TV sisendelana. Thandazani, naba abantu abebasemshadweni. Lehlale sikucela nakini. So naba-reporter sikuhambe kahle sesiya-analyze nasibathandazela ukuthi Nkosi yami indzaba yami mzwangedwa up to Dendele lamagama langu-5. Lokhu silabo make-ke Nkosi yami nangabe nje uNkulunkulu ngoba vele naku bekukhona bekahamba ngetinyawo basho njalo. Lokuthi-ke uma-ke batholile-ke lobukhona baNkulunkulu abe bekukhona ukuthi bekunabani ahlabelela nyala akasekho, nabe bekunemfundisi bani. Labo make benta njani-ke? Nako la sesikhona khona bazwana ngiyathi kubafundisi babhishobhi kuseselukhuni nebazalwane ngoba umntwana lo munye nakalunyulwa kufuna uze ufake 200 pelepele labeleni. Kulukhuni lokhu bazalwane asesiyekeleni lokho ukuthi kukhona baNkulunkulu utamela nje ukuthi bani ahlabelele mbi kwami. Ngiyeke le nto yenza bazalwane sho sile makhaya kude laba kwendawo. Sikhulume nje ngelivathi. Nakakhuluma lokhu nje umfundisi ukuthi umlilo oluvathi lokuthi lo mlilo buphehla nje. Ukusebenziswa lezi sikhathi uphinde ucimile. Ufuna siphinde futhi ngibekise ngathi uyasuka nje speak uya esteke. Ukuthi lo mlilo ufuna uhambe uvutha. So asingathi sithathe sibuyele eGosheni. Sakuchaza-ke lokuningi. So-ke I think bazwane siba naso sithombe-ke. So lengikucelako ngekushikishatandla ukuthi sebabekisa-ke abantwana sibakhomenta bangendele ama-order ukuthi yes vele mfundisi. Nalabanye amabandleli sibekisa nje ngalaba baseGosheni mabomu. Kuthi vele nalabanye abantwana labanye bebakhembile njengala bona laba bakithi e-ANC ukuthi Nkosi yami iBishop ukhulumile. Nangabe lento ibe ukuthi bekunabani embi kwakho. Kundawo kutahamba emaswati akubambe. Njengoba hlale sithi le nto lena yaba nge-PPT ayisaveli kuNkulunkulu. Number 1 le nto yaba ngenzawo ukuthi ngiyithole imbabane ngikaBoyisi ngiyabekisa ngiyithole ngiseGosheni. Ngiyithole ngilapha kumavuso ethi imvuselelweni. Le nto yaba nenzawo
yaphindze yaba ngesikhathi ukuthi ngiyithola ngaleSihlanu noma ngiyithole ngeMgcibelo, yaphindze yaba ngeMundu ukuthi hey Bishop Yabusisana, ngicela kusho ukuthi kuyingode. But-ke kukhona la kumavidiyo. So lokho uNkulunkulu asathi asingajaki lobu bukhona baNkulunkulu, asijakeni ukwakha isikhathi naNkulunkulu. Once waba nalesikhathi naNkulunkulu ekhaya ucelile endvodzeni yakho kumkakho ukuthi ngahle ngicishele la garage, indvodza yami imfundisi, umfati wami imfundisi uyangathi ukuthi ngihle ngilahleka nje bo, mane kangathi ukuthi yini ngingathandazi nobabili, but nje asesithi kumbe lomnye kumbe kulukhulu. So uyangathi babe la khaya ukuthi ngiyalahleka, make la khaya ngiyalahleka bo 2 hours. Nebantwana la khaya umfana wami sengiyamathi nje ukuthi uvama ukuthi athi bantu abasadi ukuthi dikhonda taNkulunkulu nebaphasi bethi imfihlakalo. Ucala lokukhonda bese before uphathe letinto ngoba na uphethe tinto singakuboni ukhonda. Sathi ngani mhlawumbe utigadele letinto letu uyele kulaba labagadako kugcwele isonto ubugadile. Sicale simkhonde bese siphatha tinto. Wathi phatha singakuboni ukuthi where are your altars? There is a question mark. So asijakeni lesikhathi naNkulunkulu. Kwesibili ke kona lobukhona baNkulunkulu takanje uyabuthola butawugcineka, lento loyitholele ekhempini itawugcineka ingakulahlekeli ngalesikhathi lonaso. Ngiyanebela nje bazana songakubona ukuthi kube statement nje nina seningikopisile basibhala phasi lokuthi bazane naku lesicela sikuhololele la khempini sikuthandazele ngoba simisa ikhempi ebantwana wathi uNkulunkulu asisilungisele team lebuyiphelile bantwana na ini bonke nje lesinabo la kwathiwa senime bantwana kusalungiswa sisakamana thina sodwa silungisa sicholo lapha netimpondo umhlabelo simakhokho insila yonke sikhokhana insila la. So ngiyacela-ke ukuthi nani-ke bazwane siniphe nawe ecabanga empilweni yakho yini ngathi ugijimela bukhona baNkulunkulu ubuthole mhlawumbe ngawuthi in bracket uyabuthola then-ke na ubuya la khaya bube sebushonaphi yaliva livesi lithi ingulube igeziwe yabese iphinzi iyabuyela iyabhocota. Ngiyafakaza mina bazwane bagezwa le ubone ukuthi athi babezibani bhuti zibani make zibani impela uNkulunkulu umhambele but singakashintshi nakulahlalathi umfundisi wedwa lesithawu uhlalaphi. Singakashintshi lenza bethi bese kubukela iTV kakhulu akhaya kuyacocwa kubo WhatsApp niyaphutha kulala dindzaba niyavuka liva lidleki still ndaphinze nimele i-conference yeminyaka lodako. Silapho-ke nalo nje uNkulunkulu futhi wasituma wathi lokho le ngikhuluma kakusiko kwenu kodwa khulumani ngako nami sengenda le video. Siyanithanza kakhulu bazwana singakhohlwa lesicale ngako asi-check ivideo lekhuluma ukuthi sendani imhlaba wonke basibambisile nje kakhulu abasemaveni. Njengoba ngishilo nje kule video la ngedula ukuthi nawe bhala ukuthi ngikhona futhi ongasho nendzawo lokiyo nelive but okhona kubona abazalwane ukuthi wona bani ubhizi uyayithandazela i-AEC. uNkulunkulu akasibusise sonke uNkulunkulu uyasithanza ngoba nani nithanzile.